अहानबदा मरुइबा पाव पिजरी कोकोमीना मणिपुर पुंबदा कौरिबा पुंग निफुनिपान की जनरल स्ट्राइक ngasisu makha chathari चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पु नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के सेक्शन 11 की मखादा NIA की स्पेशल कोर्ट ओइरगनी मणिपुर दा लिशिंग अनि कुनगा हुमदोई मेगा अहुमदगे थोरकलिबा कम्युनल कन्फ्लिक्ट असिगे वारोइसिन पुरक पियु हाइना सिक्किम की लम कोइफम 12 दा वकत खोंजंग चथखरे अमदी यूनियन लैंगांगना साना खोनबगी हेना चौखनहनबगीदमक लैबाक असिदा अनोबा प्रोफेशनल स्पोर्ट 12 की लीग सिंग हौदोकलगनी मनसुक मंदाविया खुरुमजरी मामी टीवी नप संदोकसबा मणिपुरी पाव मियंग ताबिरम लिबसिंगबु निरुपमा मुतुम तरामना उपजरी पाव संदोंग पिजरी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के गोलताबीदा था असिगे कुंदा थोकिबा MST बस अमदगी मणिपुर थाबा वहाई लोकथोकु हाइबा सिक्योरिटी फोर्स की थवोंगबु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमीना कौखिबा पुंग निफुनिपान की जनरल स्ट्राइक मखा चथरी ngarangumna ngasisu इम्फाल अमदी अतोपा तंपा के डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लंबीदा मी चटपगी चांग हंथनरी मरु ओइबा कैथल सिंह थोंग हांगनद्रे अना अयेक अमदी धर्म कर्मगा मरी लेनबा थौरम सिंह यावना तंगाई फदबा थबक सिंगिदी जनरल स्ट्राइक असिना कोमथोकली बस ता थाबा मणिपुर वाहै लौथो हाइबा थौदोक अदुगी मतंगदा ngarangdagi इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान मफम कयादगी मैरा पाइदुना मियामगी ओइबा खोंगचट अमा लमलोंग फावबा चटखे मदुदा मणिपुर मुथतपा यारोय मिचंग मिखाई नाइबा थवोंग यानिंगदे गवर्नर की थवोंग यानिंगदे हाइबना चिंगबा खोलाउसिंग लाउखे मियामगी खोंगचट अदुगी मनुंग चना सौमबुंगदसु मैरा पाइदुना तोंगान तोंगान बा खोलाउ कयागा लोइना यानिंगदबगी खोंगचट चटखे सौमबुंग अपुनबा मैरा पाइबी सौमबुंग साइरेम कबुई खुनौ अनिना सिंदुना चथगिबा खोंगचट अदुदा हंदक सिरुई लिली फेस्टिवल की पाउ लौबा चटपदा पाउमी सिंगी गाड़ीदा मणिपुर थाबा मुथलु हाइबा वाफम यानिंगदे मणिपुर कायबा यारोय हाइबना चिंगबा खोलाउ कया लाउखे कोकोमीना कौखिबा पुंग निफुनिपान की जनरल स्ट्राइक जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट तसु मपुंग फाना चथरी हाइरे हंदक सिरोई लिली फेस्टिवल चटपदा मीडिया पर्सन की गाड़ी सिंगदा मणिपुर थाबा नंबर चटप चंग यारोय हाइना सेंट्रल की सिक्योरिटी सिंगना अथिंबा पिरखिबा अदुगी मथक्ता अखोई जिरीबाम लमदमदगी सु खोइना यामना थमोइ सोंग अखोई कंडेम तौरी अदुना अथोबा मतमदा सिक्योरिटी एडवाइजर DGP अदुगा चीफ सेक्रेटरी रिजाइन तौगदबनी मसाना खंगना अदुगा गवर्नर सु लाले हाइना मियामदा हाइजगदबनी पुंग निफुनिपान की मनुंगसिदा अदुना अखोइना मणिपुर तौजरीबा संगजलीबा खोंगजिंगसिदा मरमदी कइगिनबदा प्रेस मीडिया इसिनी नाउ मयामना सिरोई फेस्टिवल की सपम मतमदा मरमदी थवाई खुबाक तहापगा कांग मरकता सिंगनुंग मानुंगदा लान की दमकता अमा की दमकता ngसागी प्रेस मीडिया मयामना अहिंग नोंगाई तुमदगाई ngसागी मयांग की दमकता कथोबा मोय की दमकता सल्लबा मीदुदा मराई सिरोई फेस्टिवल nga मरी लेना मोयना सपम मतमदा मणिपुर थाबा यारोय हैना मोयना तौबदो अदुगी पोतुदी याम नोंगाइते खोइदा नांगै खोइ तुमिना लेरमजे हौजिकी फोंगे मरमदे कइनो यम मोयना तौरिबा एजेंटा अरोनबा म्याम तो हौजिकी फोंगे अदुना चीफ सेक्रेटरी गवर्नर अमसुंग DG मोय म्यामना गसागी अरोनबा एजेंटा अमा थमिजे हौजिकी फोंबिरो म्यामदा गवर्नर सो दुंगाइ फम थादोकबिरो मरमदि मोयना तौरिबा प्रेस मीडिया दा प्रजा म्याम की बहुत सिलगा मोयना चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पु नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के सेक्शन 11 की मखादा NIA के स्पेशल कोर्ट ओइरगनी हाइरे होम मिनिस्ट्री की मतुंग इना मणिपुर थोकलिबा इरांग असिगी मतंगदा तोंगान तोंगान बा केस सिंगी ट्रायल चथननबा वारेब असि लौखिबनी हाइरे मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का यूनियन गवर्नमेंट का कुपना खनरबा मतुंगदा चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पु NIA के स्पेशल कोर्ट ओइना थबक तौननबा वारेब असि लौमिनखिबनी हाइरे
DIPR na silaga haukiba May kun lising ani kun manga gi Siroi Lili Festival lising ani kun manga haudokpagi thauram yawba chatkiba paumi singna tongba Manipur State Transport Bus ta Indian Security Force ke Maha Regiment ki personnel singna Okhrul lambi gi Goltabi area yausilakpada paumi sing adubo harassment pibata natana bus adugi mamangda chauna thariba Manipur State Transport haiba adudagi Manipur haiba wahai ase lauthongnana ba muthat hanana ba Kumjin hanana mahairak pahaiba ase Manipur miyamgi da natana India pumbagi laibak thiba thaudongni haina Democratic People's Front DPF ki General Secretary Publicity Sapam Sobhas Chandrana thadorakpa cherol asida phongdorakle Democratic People's Front na mamangda su haijakhiba leirabani Siroi Lili Festival lising ani kunmanga ase khudong thiba thokhaningdaba pamdaba thodok sing thoktana ba amadi festival asi mai pangna mapung fana pangthok minana ba haina haijakhiba laikre Siroi Lili Festival lising ani kunmanga asida cookie terrorist singna natraga atopa kanglup phurup mioi amatanadi electronic print press media social media singda kihan khangandana ba haiki adubu karisu tawba ngamloi khangbadagi Government of India amadi Manipur da hojik chalairiba president rule government asige head of the state oiriba governor amadi mahakimi maru oiba khongloi sing security advisor chief secretary DGP na thawoina problem asi design create tawbani amadi Manipur miyambo apangba sibani hairoidabagi maram leite hairiba leibak thiba thodok asigi damak Lairiba government gi agent sing asisu asigumba conspiracy asida lamna sijanarabra haibagi jingnabasu chawna leitabanate Democratic People's Front DPF na Manipur gi miyam gi mahut sillaga Government of India amadi Manipur lenga ki maphamda wahang kaya hanglagle Manipur gi lambi da sorok singda Manipur State Transport ki bus sing asida Manipur haiba wahai natraga gari vehicle singda Manipur gi number plate singda MN thaba yaroi hairibra DPF na hairiba thabak laibak thiba thokhaningdaba thodok asida January ba mioi sing asigi mathakta mari leinaba authority singna chapchaba action Manipur gi miyam khangna lokhatriba phawba Manipur dagi India haiba wai asisu sizinadaba yarabara haibagi achogba wahang ama oirakle amasung India ke map singdage Manipur asi lokthok pirabra haiba asini matam gi government pairiba national political party singna thengkhang kayarakta Manipur bu sindadi afaba nungsiba saraga thabak oinadi utte madugi mahuta Manipur gi mangnana ba sinba oina tawri Manipur gi apunba gi saktam dasu hanjin singnabagumna lakle kokomina kauriba general strike amade Manipur gi miyamda fauriba pendaba nungaitaba asidasu PDF na mapung fana saugutpaga loinana makhataba democratic oiba khongjang singdasu support tawgani haina jarol asina makha taragle Manipur da lishing ani kungo humdoi me ohumdagi thorokliba communal conflict asige waroisin purakpa ngamdriba asige matangda waroisin purakpi haina Salin Digital Chairman Dr. Fanjobum Lanajit Singna luchingduna KSH laiba maitei wangkhai mayung Prameshwar Singh Executive Member Salin Digital na Sikkim gi lam koifam tara humdoida khutna Long live Manipur, Honorable Prime Minister, please visit Manipur. Long live India, haina thaba warol paiduna tha asige tara marida koina chatuna wakat khongjang chathakre. Wakat khongjang ga mari leinana Dr. Fanjobam Lanajit Singh, Chairman Salin Digital na phongdokibada Manipur da thokliba communal conflict ase ngasi phawba warosin purakpa ngamdriba ase thamoi sokna warawi. Conflict asina maram oiduna mioi kaya gi punsi manghanbata natana yum kai kaya su mai thadokhiban maram oiraduna hauzik su relief camp kaya da chanjafam loduna leiribani communal conflict asige hakthengaba amadi nakoinana chaitheng nangliba asigi awaba ubiduna central amadi state government na athobada waroisin puraktuna mahausagum tangdu leitaba punsi oihanbiu haina hairakle Union Langang na sana khona bagi hena chawkhat harana bagi pandamda
Leibak asida anoba professional sport tarahumdoigi league sing haudoklagani haina Union Sport Minister Mansukh Mandaviana phongdorakre. Paugi likhuna magi matung ina wafam asi New Delhi da Leiba Sport Authority of India Saigi headquarter da paumi singa unaba amada Minister Mansukh Mandaviana phongdokibani hairi. Minister na makata na haikibada Leibak asida league ki culture mapung fana thamduna sana khotna bagi lam asi hena khumang chaukshin hana bagi damak yoga, cycling, basketball, archery amasung boxing yauna atopa masana singi league sing haunana ba thaurang asi paikhatpani haiki. Masigi sumathakta National Sport Federation singbu hena mapangal kankhat hana ba makhoida thada ba chenpham su hengal agani haire. Masigi mamangda piramba changdagi saruk ani hengal agani haire. Chief National Coach singi oina Tolop lupa lak taret makai oiragani atopa coach singi oina lupa lak ahum piragani hairi. All Manipur United Clubs Organization amuko poidai leimarol maira paibi apunba Manipur All Manipur Women Voluntary Association amawawa Committee on Human Rights Kohar amasung Manipuri Students Federation MSF ki lijing makhada Imphal East District United Clubs Organization Educo amadi Palem na sinduna Educo ge unit singi area khuding makta Chanminari Balup singi unit sing amadi members single loinana Manipur muthana ba khotnariba India gi policy gi mayokta mairagi khongchat chatuna amadi kholau lauduna protest tawkhre Manipur muthat pe yaroi condemn India's policy to obliterate Manipur haiba kholau anina lauduna khongjang changchan ki Imphal East District mairagi khongchat chat ki bama pham singde Sinam Yangang Pokpi Leitan Pokpi Kaibi Kamuda Kewa Pukhau Sagolmang Saumbung Yumnam Patlau Nongada Jingarel Tespur Khurai Wakhong Pukhau Terapur Kongba Kongpal Kongkham Laikai Top Khongnang Mukhong Sairem Pukhau Naharup Lamboi Khul Salangthel Uyumpok Pungdongbam Isika Isingthembi Yumnam Khunau Khundrakpam Napetpali Telok Chana Yairipok Top Jingtha Yairipok Laimanai amasung Andro Maikai gi mapham singne India lenga ki thausilna matam chupada Manipur apunbagi saktambu thugaina na bakhonai haiba asi thaudok asi magnasu hena mayek senghalle ing tapa punna hingminabagi masak ado uttuna hingminaba Manipur ama oibadan pandamda thawaina policy ama oina paumi puba gari thingduna paumi singbu siroi festival yahon khidabani amadi Manipur mai hauna chaglaknaba sinba thausil amani haina lauroidabagi maram leite maram aduna iramdam Manipurda hingminariba yellow phulup khuding magna para asi phaminaduna iramdam asida amata oina nungshi janana manung amasung mapangi sapu amatana thugaiba ngamlaroidaba iramdam ama oihan minarasi haina amuko poirei leimarol amawaba kohar amasung MSF ki maikaidagi yellow phulup khuding wagta jackson warol asibu thamlakli 1, 2, 3. Ako na nga si Queen Mayragi protest sama tau jadi ba si kunaw sairem saumung sairem kunaw kabi anduga ako saumung get ka pulaga ko protest asi sathaja bani ako na protest asi sathaja ri bagi maramdi ngasi Manipur sarkar amadi India sarkar na satharak liba thawong ase asiang na harbada ako su ayaning de maramdi ako gi ima leibak Manipur asida ako gi gari da Manipur tharaga chatpa yaroi haidana koi siroi release satpagi sida koi press media mayam bo halalakiba asigi mayokta koi asina yaning tabagi protest sathajabani aduna koi asina harkanda koi Manipur sikai basu yaroi Manipur muthatpa yaroi haiba wafam asi thamjari karigumba kano asina India gi thawong asina koi ahong balai katar gadi koi ari balai tana ka balai tana koi khungdang ase jangsan jagani ha Dali policy Mr. Vikai Navin Dali policy Manipur mutakpa Manipur
khoi chaliba tha sigi tang kunda Manipur gi khwaidagi chawba festival sigi manungda ma woriba akhoi Siroi festival gi thorambu coverage tawba amadi madubu yawba chachalba khoi print media gi channel singda India gi security force na Manipur thaba yaroi chatpa yaroi haino athingba piba thong asi yana mathong huktaba leibak singla chatadaba mioi bana chatadaba thong ni asugumba Bharat Sarkar gi India gi mathong huktaba michang mikhai naiba atamnana mitai da atamnana naga singda chatharakpa thong asi aikhoina yaningde amadi aikhoina Manipur haiba iramdam gi maming asi muthatpa yaroi asugumba legal ase tawbiganu haiduna chasandaba khongjang amagi oina ngasi se akhoi yaripok laimanai gi imaibel sing amadi youth sing lorana thoram asigi yaningde haibigi mayokta chathajaba mairagi oiba yam pisoiba adugumba khongjangni asoba khongjang asi ngasida natana Manipur gi district khudimakta makhata na mathang mathang chathagigani haibasi thamja Manipuri malibak ki mami musanpa yai inari bama yai yagi bicham mikhai nai balengang lo yanile bai jargi thawam yanile Komunal ki legang lo yanile Manipuri malibak ki mami musanpa Indian Red Cross Society Manipur State Branch के लाइफ मेंबर ओइबिरंबा वाइखोम चंद्र कुमार एलाई साव सिंह वाइखोम लौरेंबम लेरक्ता लेबिरंबना हौखिबा मे कुनगा माथोइदा इखंग खंगौदना लेखिदबदा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ब्रांच चेयरमैन डॉक्टर एन अरुण कुमारना लुचिंगबा वॉलंटियर कयाना ओवाबो फुंदुरगले ब्रांच असिना लेखिदबगी मयुमदा चतुना महागना हिंगलिंगे मतमदा हौजिक लेरिबा मणिपुर स्टेट की बिल्डिंग सागतपा सिंगी मनुंग हंजिनबा कयादा हेल्थ कैंप पांगथोकपा अमदि मणिपुरदा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के इहौ सागतपदा महाकी लेखिद्रबी मचनुपी मोनालिसा यांगना लौखिबा थौदांग कयाबु निंगसिंगदुना महागना लेखिदबा असि रेड क्रॉस की मेंसिनबा ngamlaroidaba achouba mangjaba amani haina singthanaki लोइना लेखिद्रबगी थवाई मिरेना पुनमकु सेंबिरिबा मपु मागी मनाक्ता इंगना चिकना लेइरुनबा मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना तौबिमल खंबा इकाई खुमनबा उतखे मनुंगी अवाबदसु सरुक याकी हाइरे उखरुलदा सिरोई फेस्टिवल याव चटखिबा पौमी सिंगना तोंगबा MST बस मणिपुर के क्वालताबीदा सिक्योरिटी फोर्स ना मणिपुर थाबा मिंग लौथोखनखिबा अदुबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना कोकोमिना मे कुनगनी थोइदगी पुंगनी फुनिपान के जनरल स्ट्राइक चथखिबा असिदा अवांग सेकमाइदसु अवांग सेकमाइ कनबा नुपी लुपना सपोर्ट तौरी हाइना फोंदोरगले मणिपुर की मफम अमदा मणिपुर थाबगे अथिंगबा पीरिबा कनागुंबा CSO नत्रगा गवर्नमेंट गी सिफाइना अथिंगबा पीरिबा मिसक अदु खुदक्ता मखोइबु मतिक चाब दंडी पीबियु हाइना मणिपुर कन्मिनसी हाइबा खोंजंगदा अवांग सेकमाइ कनबा नुपी लुपसु सरुक याजरी हाइना मखा तारगले मणिपुर थारगा चटपा मतमदा अथिंगबा पीरिबा कनागुंबा CSO खंगदे सिविल ऑर्गेनाइजेशन खंगदे अदुदगी अखोइगी गवर्नमेंट गी सिबाइना खंगदे अखोइगी मणिपुर थारगा चटपा मतमदा मखोइना अथिंगबा पीरिबसे पीरिबा मिसक अदुबो अखोइगी खुदक्ता मखोइबु मतिक चाबा तंदी पीबीयू लोइना मणिपुर कन्मिनसी हाइबगी खोंजंगदा अखोइगी अवांग सेंगमाइ कनबा नुपी लुपसु सरु कंगलई यावल कनबलोप KYKL के लानमी शंगलोप मियांगी यावल लानमी MYL के लुपलोय प्राइवेट मोइरांग थेम ngamba एलाइस ननाउना लेखिदबदा कंगलई पाक कम्युनिस्ट पार्टी KCP ना थादोरकबा जेरोल अमदा अवाबा फोंदोरकली चलिबा चई असिगे मेगी थागी चैचत 18 गी अयुक पुंग 13 मुक ताबा मतमदा कंगलई पाक मणिपुर म्यांमार की ngमखै परिंदा कंगलई पाक के यावलुप सिंगी अपुनबा तेंगोलना सिनबा थौदांग पांगथोक्तुना लेरिङैदा येगनाबगी नोंमै मरुना पांदुना लेखिद्रबा पाथौ असि चोरचानपुर डिस्ट्रिक्ट की तुइबोंगदगिने माग लेखिद्रबा मोइरांगथेम मनी अमदि लेखिद्रबी मोइरांगथेम ओंबी लोइदांग अनि के मचा मंगा की मनुंगदा अतोंबने हौखिबा चही लिसिंग अनि कुनगा हुमदोगी मेगी अहुमदगे कुकी से नार्को टेररिस्ट सिंबो खुनेक ओइना लोइनम लेंगाकना सिजिनादुना
येलौमी सिंबु मुथन अनबा चथरकपा प्रोक्सी वारदा मयुम थादोक्तुना लानजेनरखिबा मियोय कया कयागी मनुंगदा महाक्सु हकथेंगना लानगी चैथेंग फंगलखरबा इरैचा अमनी लोइलम लैंगा के मतम कयादगी लोतुना लैरकलिबा तमथिबा सकलोन सिंह ngасidi nongma nongmagi maka phuglagle masak senglagle haujekti iramdam kanglaipa ke ningtamba hanjinduna isana isagi iraipa lepjananaba miyam punna lantheng minaba matam oire iraipa ki damak thawaina pontha pikraba pathau angambana jatkhiba lambi aduda aikhoigi loinaidraba kathokpana miyamgi ningtamba purakani अथौबा असिना मनुंग मतम चादना लैखिदबा असि अखोगी यावल लांथेंग असिगदि अचौबा मांगजबा अमनी महाकना यावजरंबा लोक KYKL MYL गी माइकैदना अतोपा अमना महुत सिनबदा वारगदबा अहांगबा मफम अमा लैहौरगनी KYKL MYL गी अवाबदा अमदि इमुंग मनुंगे काइना चैथेंगदा KCP MLF ना थमोय सेंगना सरुक यारी हाइना चेरोल असिना मखा तारगली हौखिबा मे 18 कंगलेपाक अमसुंग म्यांमार गी ngamkhai paringda apunba yawolup singge tengolga IOF amadi makhoigi proxy forces KNB ga khuthoknabada thawaina pontha pikraba kanglai yawol kanbalup KYKL gi lanmi shanglop miyam gi yawol lanmi MYL gi pathau private moirang them nanau allies angamba chei kunthra ga manga gi maphamda People's Revolutionary Party of Kanglaipak Pripak amasung masige lanmi shanglop Red Army RA na thadorapa cherol amada thamoi sokna nungaitaba phongdokpaga loinana laikhidrabagi maphamda ningtam yawogi mapung phaba ikai khumnaba utuna awaba phongdorakle yeknaba Indiana Kanglaipak ta chathariba proxy war asida yellow mi singbu muthananaba thawong sing mayak sengna senglakle इरमदम मनुंगदा सिरोई फेस्टिवल लिसिंग अनि कुनमंगा गी पाउ कवरेज तौननबा इम्फाल दगी चटखिबा DIPR गी पाउमी सिंह पुबा मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन MSRTC गी पैसेंजर बस द फाउबा मणिपुर थाबा यारोय हाइना महा रेजिमेंट की कांगबु अमना यांगंग पोकपी एरिया गे वालता बि यौरमदाइदा अथिंगबा पिरकपा असिमक इरमदम असि मुथतपगी तांकक यौसिलकले हाइबसि हाइमनबा थोकलोय इंडिया लेंगा के लुचिंगबा सिंगना हानना लोना कंगलेपाक थुगाइनबा तौरंबादगी हौजिक्ति फोंगना मुथतननबा थौरांग तौरकपा असिदा मियामगी अपुनबगी पांगल सागतमिनदुना पुन्ना थेंगनमिनबगी फिरेप लौबगी तंजा यौरकले लैबाक मियाम मिकुपना हुमसिंगना लैबिननबा नोलुकलकले अरोयबदा थवाइना पोंथा पिख्रबा निंगतम यावलोय असिगे इरैपाकीदमक्ता कथोकपा ngamba थौना लिंगजेल अदुबो प्रिपाक अमदी मसिगे लानमी संगलुप रेड आर्मी RA ना चौथोकचै अमदी अवांगबा थाकता इकाय खुमनबा उच्चरे निंगतम यावलोय पाथौ असिना मनुंग मतम चादना लैखिदबा असिदा KYKL MYL ना नंगहौरिबा अवाबदा प्रिपाक ना थमोय सेंगना सरुक याजर हिलोयना इमुंग मनुंग मरी मता मरुप मपांग अमदी सागैना तैसिंगना नंगहौरिबा काइनबगी अवा चैथेंग असिदा प्रिपाक ना थमोय सोकना नुंगाइतबा फोंदोकचरी हाइना अथौबा असिगे थवाई मिरेलना मपुमागी लैकोलदा इंगना चिगना याताबा ओइरसनु हाइना सेरोल असिना मखा तारकले कंगलैपाक मणिपुर ngamkhai kanjananaba thengnariba lanfamda मियामगिदमक थवाइना पोंथा पिख्रबा कंगलै यावल कनबलु KYKL गी लानमी शंगलो मयांगी यावल लानमी MYL गी लानमी पाथौ मोइरांगथेम ननाव एलाइस ngamba चै कुंथ्रा मंगा गी मफमदा पार्टी ना यावल गी इकाय खुमनाबा उच्चाबगा लोइनना अवाबा फोंदोरकले हौखिबा चैचत 18 दा म्यांमार अमदि कंगलैपा के ngamkhai paringda अपुनबा यावल लानमी सिंगे तेंगोलना मथौ पांगथोकलिङैदा इंडियन आर्मी अमदि मखोइगी खुनेक लानमी सिंगा लोइनना लांदा सिलकपदगी अथौबा पाथौ अंगंबा लैखिदबनी पाथौ अंगंबगी कथोकपा ngamba थौना लिंगजेलना कंगलैपा निंगतंबगी लांथेंगमिनरिबा अपुनबा यावलोय सिंगे लमजिंग मैरा ओइदुना ngalhauragani पाथौ अंगंबना लैखिदबदा अवाबा सरुक याहौरिबा इमुंग मनुंग अमदि मरुप मपिसा सिंगी अवाबदसु पार्टी न थमोय सोंगना सरुक याजरी हाइना जेरोल असिना मखा तारकले
laisang them apunba loop lal na sinduna Manipur state haiba meaning khangdaba miyamgi law and order ngakna na leiriba Indian security force Karana Pau State Singi India Singi leadership role Launing bagi feeling manba Laibaki authority amagumna command tauningba amadi authority singna khangdaba sana leirakpa Santi Purakna bagi mahuta irang sagatpa ruling of the government da yaning daba phungdoktuna ngarang laisang them bazar da wakan mifam amadi lambi da kholau kaya lauduna mifam pangthokre Aroibada maroiba pau amu hana pizari Kokomina Manipur pumbada kauriba pungni funipan ge general strike ngase sumakha chathare Churchandpur district court put National Investigation Agency Act 2008 ke section 11 ge makhada NIA ge special court oiragani Manipur da lishing ani kungo humdoi megi ahumdagi thorak liba communal conflict asige warusin purak piyo haina Sikkim gi lam koifam tara humdoi da wakat khongjang chathakre amadi union laigangna sana khonabagi hena chawkhonanabagi pandamda laibak asida anoba professional sport tara go humdoi gi leksing haudoklagani Mansuk Mandavia Hauzuki oina MAMI TV na sandok jaba Manipuri Paul Ushinjare makataba Pau gidamak mideng taduna naibiyo